Ngibingelela ke maKristu egameni likaJesu. Omi ngaphambi kwenu ngumama Mayeza. Thembisa wakwamayeza osindisiwe egameni likaJesu. Ngibingelela kakhulu ubuholi bala ekhaya egameni likaJesu. Ngithoba kakhulu kubaphathi bala ekhaya nakwi-founder yalo movement egameni likaJesu. Phansi kogcobo lwabo egameni likaJesu. WaseNazaretha icabinet yonke abasebenza eduze kwakhe lo ofoundelana egameni likaJesu. Abefundisi bonke abakhona kule ndawo egameni likaJesu. Ngiyathoba phansi kogcobo labo. Ngibonga kakhulu ukuthi bangiphithuba. Oh uNkulunkulu oyingcwele egameni likaJesu. Ngibingelela bomama nabobaba abomkhulu nabogogo ulusha usonto sikole ama-ushers wethu team worship yethu liphakasiya egameni likaJesu. Abashayeli beziginci zethu egameni likaJesu. Ngithanda kabi ke bazalwane mina uJaiva namhlanje kodwa ngeke ngenxa yesikhathi akekho Jaivisa kwami la. Haleluya. Ngoba ngalithola ithuba lokulohlala eBahama. Ngabe nathi le ndawo ngayithatha eBahama bathi ngitholela. Haleluya. Egameni likaJesu waseNazaretha uNkulunkulu okhona. Ngiyalibingelela ke maKristu uNkulunkulu ophilayo. Nginomama la ekhaya omama wami udadewethu. Ngamthola enkosini umama Khonja nodadewabo abagameni likaJesu. La ke ekhaya ke abantwana basekhaya mina ngiyimember ukuthi abafuna ukungibhala nje ebhukwini. Hey banomona yazi mangena lapha ngathi ngiqala ukufika ngathi yase ngisentshukumeni manje. Jesus. Ngabona intshukumo esegoli ngathi ngisentshukumeni manje. Hey bazalwane nangiphilisa ngiqala ukufika lana. Haleluya. Njengomuntu osebenzayo ngithi manginethuba ngigijime. Haleluya. Ayifihli into kaNkulunkulu ngizamile nami ukuzibamba. Ngifika lana ngathi ngizothi ukuthula kancane. Hey mani into kaNkulunkulu yaqashula. Ngathi hayi kodwa waze wangiphoqa. Haleluya egameni likaJesu. Ngiceliwe ke namhlanje egameni likaJesu. Oh Nkosi uNkulunkulu angisize esikhathini. Ngiceliwe abantwana basekhaya ukuthi mina ngizosho ukuthi ngihambe kuphi noNkulunkulu. Before ngizokhuluma kanje riphakaya ndosiya lamaya. Holy yanakasaya. Unjalo wena Nkulunkulu. Masumwezile umuntu. Kunezwi elikimi elingiduduzayo kakhulu. Mangisazokhuluma ngempilo yami kungenzeka lento engizoyikhuluma maya ndosaya. Isiphoqo. Kungenzeka ukuthi ihlazo. Kungenzeka umnyayilalela uzothi beyikhulumelana into enje. Kodwa ngisakhona uNkulunkulu usekhulumile. Egameni likaJesu ngizokhuluma ngempilo yami maKristu noNkulunkulu engihamba nayo ngisesimeni. Kakhulu ngizoveza uNkulunkulu ehamba nomuntu esesimeni. Bayangibona ke abazalwane ukuthi umzalwane ohyper umzalwane emani oshisa yonjani bayo abazi. Ukuthi I chose peace Jehovah Shalom. Zikhona zidlule zabo bathe omnye waze wangibuza ukuthi ngempela ukukwate wena ngempela wena wenze njani ujabule njani yona inkinga unayo nangathi hey akazi right now ekhuluma ukuthi ngikwengakanani inkinga. Haleluya bazalwane. Kunezwi kuIsaiah 54 verse 4, uJoel 2 verse 26, uIsaiah 61 verse 7. Nizozibhalela phansi ngiyaphinda. Angizogijimela kuwe. Isaiah 54 verse 4, Joel 2 verse 26, Isaiah 61 verse 7. Simile egameni likaJesu ngizokhulumela phezu kwalo mazwi. uIsaiah 54 verse 4 uthi uNkulunkulu I will never put you in shame. I will even forget the shame of your youth. Hulapasia. Bese phinda athi I will those who are believing in God, they will never put into shame. Hallelujah. Besethi ulentuza Isaiah 61 verse 7 uthi I will double your portion at your shame. Athi at your grace, at your disgrace, I will double your portion again. Hallelujah. Uzohla nayo ke bazalwana ngenxa yesikhathi. Egameni likaJesu ngithulile ngababheka lamavesi. Ngayibheka impilo yami. Omi phambi kwenu ngishilo ngathi ngithembisa wakamayeza. Ngibuya endaweni yase Eastern Cape bazalwane. Ngikhulele eGhini, Hadede Grahamstown Makhanda. Egameni likaJesu waseNazaretha. Ngisuka kwindawo yakuthiwa yeseMatendela abazali bami besebenza efarm. Ngizoshesha ke bazalwane kaningisize ningikhulekele baKristu. Ngiyawudinga umkhuleko uPaul usho njalo. Hallelujah angikakuqedi.
bazalwane ekuphileni ngizowubonisa into okuhamba noNkulunkulu. Ngibonga umama usuka kule ndawo. Mina bazalwane ngikhulekile ngangena ku-prayer and fasting ngawacela ama-prayers ngathi uNkulunkulu ngoba ikhaphu lami ligcwele ngizokhuluma ini ngishiye ini ngenxa yesikhathi. Haleluya. uNkulunkulu akangiphendulanga ngifuna ungatsho uthulile uNkulunkulu. Ngaze ngakhuleka ngangena kwi-fasting wathi uNkulunkulu ngabe uyadla Thembi. Ngahlala ngathi hayi usho ukuthi angizwanga yena uSathane. Ngahlala wanganginikeza into engizosho ngayo ukuthi ngikhethe iphi kule gcwele. Ngithe ngihlezi lapha yabantwana basekhaya ngathi hayi bantwana bamakanivaleni erumini lami ake ngihlale nje ngilalele ngeke ngezwe into ethi umuntu sometimes sikhuluma too much uNkulunkulu abe confused kakuthule umzweke manje kukhulume yena. Ngathula abantwana basekhaya ngavala ikamera ngezwe kuthiwa kunabazalwane abafonayo bathi akungene nemkhuleko nespecially ukukhulekelwa mina. uNkulunkulu wayivala lento ukuthi makukhulekelwa wena ungabikho. Ngangayithola lo message egameni likaJesu waseNazaretha. Ngabona lapho ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini. Kune prayer ke esinayo 3:00 ekseni. Bakhuleka abazalwane ngathi ngizama ukungena Sunday yodlulile ngene egroupini kwangangene ki network yangiphika kwathola ukuthi endlini banayo yonke yavimba ke imi network. Ngabafonela ngaba ngivusa wonke umuntu ke mina ke bangasakhulekeki. Ngithi anikwazi ukulala inetwork iyabheda kufuneka ngikhulekile. Haleluya bazalwane. Kwami umuntu wonke ngenyawo ngangangena uthela bese beyoqeda khona. Ngangena abazalwane ngathola sebeqedile kanti bekukhulunywa ngami egameni likaJesu. Ngathi uNkulunkulu akafunanga ngizwe egameni likaJesu waseNazaretha. Bantwana basekhaya fast forward mangikhula ekhaya ngamabusile umama wami noRobert wasewisile. Haleluya. Inkonzo edominate kakhulu ekhaya. Ngizobheka ukuthi uSathana unento ekuthiwa monitoring spirit. Uyabona uSathana ukuthi wena uzoba yini as much as wena ungekazazi ukuthi uzoba yini. Kunomuntu one-monitoring spirit obona into ungekayiboni wena. Ngoba namhlanje uzazi identity yakho uSathane seyazi. Uzogijimela phambili njengomntana omncane wakakhula umthakathi umbhekile. Lo mntana uthanda ukukhahlela nezipuni ukhahlela yonke into athi lo uzoba istar sebhola athi ngivimbe kusesemanje egameni likaJesu. Unjalo uSathane. Abazalwane masesiphila bekunomzalwane ohlalayo ohamba nomama ecaweni ubaba nje sekamdala egameni likaJesu ehlala ephila njalo ekhaya abazalwane. Mina ngisese umntwana haleluya ngisese esikoleni. Ngithe mangihlala lana ngimama esewisile besiphuqa ukuthi wesile singathandi but siye ngoba singayazi lento singa understand. Sithi makuphuma sigijime siyezayo nomalume wami besezayo bengithanda izayo kakhulu njengoba vele ngiyeke ngaphila ezayo ngagcina ngasengisindiswa ke bazalwane. Kwenzeka isimo ke bazalwane ngizokupholisa umuntu la. Hey bazalwane uke wathi umama Shaba makashare izinto zakhe athi ningangitrendisi kodwa mina bazalwane akunankinga. Ningangitrendisa ngobubi obungehlele akunankinga. Mina ngipholile. Haleluya. Ngizophola umuntu othi angeke ngimxolele. Angeke ngize ngisuke kulento. Into ezohindarisha impilo yakho ukuthi ungabonani nobaba uNkulunkulu wakho. Into ezofika ibe istamp block phakathi kwakho nemessage ebuya kuNkulunkulu. Lo baba lona abantwana basekhaya wangibamba ngimncane. Haleluya. Day 1 abantu basekhaya ngazala ingane ngakaze ngahlangana nomuntu wesifazane wesilisa. Wangibamba lo baba kwakwenzeka uthenjiwe ekhaya angiyazi ngizokhuluma ngithini ukuthi masebebona ukuthi kwenzeka isimo esinjena ngizothi ngibani ngiloko ngisho afike every day ekhaya angibheke angithembisa ukuthi wena should usho nje ukuthi ubani. Ngashaywe ekhaya ngoba bengumntwana abantwana basekhaya ohlele ekhaya ungahambi ongathini umntwana osethenjwa. Haleluya. Umntwana osethenjwa niyabazi labo ntwana uSathane ufuna bona impela. Bazalwane ngawa wangibamba mina nomntwana ngathi mangimilana ngazi ukuthi mina ngimncane kunaye. Haleluya. Useze ungathulingana nami egameni likaJesu ngimthola ngisesesikoleni egameni likaJesu ngerape. Angazi namhlanje ngesikhathi samanje ngabe kuyisikhathi samanje ngabe ukuthiwa uboshiwe kodwa ngoba abantu bakudala abantwana basekhaya bebenesimo esithile sokuthi siphila sonke mani lento ingalungiseka. Haleluya. Ngapha wena ulimele. Haleluya. Ngapha impilo yakho yonke uhleli netrauma yokuthi sengathi lengane ungayibulala sengathi noma uyibheka uyakwata ngoba ayizanga kuhle kaDavid wangikhumbuza ukuthi babehamba bemthumela endaweni ezimbi ukuthi ayofa ngoba kazale ngakangakahle. Haleluya. Yangifikela lento abantwana basekhaya kodwa ekhaya kwathiwa hayi mayikhuluma maqeda ngiliveza ngapha uNkulunkulu wangipha isibindi ngamveza abantu basekhaya bethuka bacishe babo ukuthi nangu la bebemkhomba le
kanti nangu la umuntu ukada lapha uba naso nesibindi sokuphika kwatholakala ukuthi useyitshalile imbewu futhi ifana naye straight bantwana basekhaya yazi uNkulunkulu uyayembarasa usathana lapha athi uqedile ngawe yafana ingane efoso wathi ngabuyela esikoleni bazalana kunzima ukhe wafika esibhedlela abantwana basekhaya bangena abantu bezovakashela abantu ushanaka siya babezobhasha abantu ubheke ebondeni akunamuntu ozongena ozeku huliyana masi bavakashe baphume kuphethwa amaphasela akekho zeku haleluya bazalwane ngimncane ngasinutho angikaziboni nelizwe angikakhuzwa ndawo ukuthi ngithe ungayi lapha bese ingane nami bese ngiyakhuzeka ngadlula lapho ngathi uNkulunkulu angazani naNkulunkulu kodwa ngiyaya nje enkonzweni abazali bami bathola leso simo ngadlula ngaqhubekeka uma ngifika esikoleni uNkulunkulu wavela ngingamazi wathi akazoliphinda leli class sizomjampisa simse kwiclass elilandelayo ngoba vele ubrave angimazi uNkulunkulu ngiriyeza manje ukuthi bekuNkulunkulu akukho umntana wangihlulayo ku stage sami bengifunda nayo ngabasemuva ngangena kanye nabo egameni lika Jesu fast wathi kwaqhubeka ngathi idlulile lento ngoba umntana ngane sengathi sengiqala ngiyayimisela ngiyafunda kathi ningathatha ngisoka kwamalume wami ngahlukumezeka ngendlela eyisimanga abantwana basekhaya sikhule thina sisazi into ethi umuntu omdala umhlebi kumuntu omdala akhulumi ngomuntu omdala kumuntu omdala wangihlukumeza umalumekazi wami bengithi makuyilunch esilungile bengifunde PE ke bazalwana enzondelelo high school abayaziyo uma ngisesikoleni bengiphuma ngime breakini kuyahanja ngabantwana hlale kuselokishini bayodla emakhaya abanye baphethe izikhaftini kuyadliwa namakota ngimebondeni kanje ayikho into engizoyithola endlini haleluya ubekeze abe nemona nangentshela ayithela amanzi anensipho ufound out ukuthi ndiyayikhama bese ngiyahidla waqonda ukuthi ungcono vele ayithela amanzi anensipho ukuze ngingasakhoni fast forward egameni lika Jesu waba uNkulunkulu lapha wavela ngekhazini yami ngathathwa ngomnye umama mina ngifunde ngiqhubekeka nemfundo yami ukuze ngiyofunda grade 12 sengizifundisa abazalwane ngathathwa umuntu waseSportini umSamaria olungileyo okukhulunywa ngayo lapha ngathi wathi ngiyohlala kwakhe ngithengisa ngisebenza ngithengisa utshwala ube nesituphe esiqala lapha siyoshona lesifune sisifrave kodwa into ebengiyithanda ngalomama lona ube ngisebenzisa kanye nabafana bakawayi2 ngiyintombazana omnye makawash omnye uyapheka omnye ukorobha isituphe bekengathi mina angiyena wakhona bekangisebenzisa ngokufanayo nabantwana ube kangithanda bengiqala ukulala kwi double bed mina ekhaya silala kumatelanyana nje sibuya kwi background engelutho kodwa lo mama wangithatha wangibeka bengilala kunefoni khumbula ifoni kudala into ebinkabile mari mina ifoni beyiladuze kawo kukhona impahla zazibiza ngo priceless bengilala ngengubo ezinjalo haleluya sako it's a pleasure haleluya ngomusa kaNkulunkulu ngiyabona ukuthi bekuNkulunkulu ngiyadlula haleluya egameni kaJesu yaphumelela impilo ngezegole emaKristu ngahlangana nomuntu ngathi ngihlukileke kulesa simo manje sengifuna ukusebenza ngiphilela abazali bami ngicorrecte nami isimo engidlule kuso wathi uSathana ngikaqedi hulapha khasiya le mandoya ripha kashanda wathi uSathana ngikaqedi wavela umuntu kwabakuhle ngabona kahle ukuthi umshado la usowuthule ihlazo seliqishiwa haleluya ngangena abantwana basekhaya ngaqhubekeka ngaphila egameni lika Jesu ngaphila kabuhlungu maKristu ngaphila kabuhlungu abantwana basekhaya ngizothi kuloso simo kuso makube khona uNkulunkulu ngaleso sikhathi angikazi into kaNkulunkulu ngiyakhonza nje kodwa ngina direction ngiyahamba nje ngenkonzweni angi-understand lento haleluya ezayoni ke thina siyagijimisana ngiyazi kweyeni ngikhuluma ngeyami ningathi ngikhuluma kakubi ngezayoni seni ngisho le yami sigijimisana ngijuluka ngibe manzi ushila umama la inyuke lezo nto ezinusayo ke ze-health sigijime siqeda lapho ukugijima bese siphuma siye ekhaya izwi wangathi uzoshumela kuqala ukudlula umfundisi okhoyo unenkinga wena bazokubona ukuthi
wena ngathi uzenza ngcono. Haleluya. Ngiphila nje leyo mpilo ngimlangazelela uNkulunkulu. Sihambe siyokhuleka emahlane endleleni yokhuleka siyahleba. Sise prayer and fasting. Now I realize that it was a operation hunger. That was not a prayer, because you cannot ukuthi prayer bese uyahleba. Hallelujah. Because you are separated for izinto zikaNkulunkulu. Kodwa thina besisiyahlane sihambe sihlebe endleleni bese sifika sithi shona le sithi siyathandaza kanti besihlala. Kodwa uNkulunkulu wabekezela wathi labantu bayayifuna lento kodwa bayifuna ngendlela erongo. Hallelujah. Hallelujah maKristu. Yaphileka impilo abantwana basekhaya bengikhonza ke mina abantwana basekhaya lakhe la bengikhonza khona ubaba wakwami bekumngani nomfundisi la bengikhonza khona iziwasho beziphuma la zikhombekile kuthe ke uyothi mayisefikile umnikeze iwasho enjena nje kanti uqediwe baKristu ngithi ngiyobethe enkonzweni ukuthi hayi inini ukuthi usesenkonzweni utshela ukuthi wena baprofete eqale labagcine lapha mabefika kwabathi wena uzenza xeva ngeke uprofete wena ushuthi ngayibona namhlanje lento ukuthi lento lesiprofete bekungesiprofete esibuya kuNkulunkulu bekuyindaba nje yokuthi kuyabukiswa nje ngoba sikwazi ukusikhetha phela makungesikaNkulunkulu. Haleluya maKristu. Ngayiphila impilo bazalwane impilo ethi ubuhlungu engabuzwayo bantwana basekhaya ngathola ingane yomfana kuye umkhosi wami lona ngitshela ukuthi hawu umshado lo ngaphela saphila ngithe sesiphila kanti angingedwa la kukhona omunye kodwa kaveziwe egameni likaNkosi. Uthe mayisethola ukuthi mina sengizubule ngengane yomfana wathi umeheke kwenzeke lokho. Ngahlupheka abantwana basekhaya azange angithande nalo ngifake kulento ngoba phela sengizele manje athi manje khetha uzozibonela ukuthi wenze njani. Ngangathi angazi ngabazalwane ake sithandazeni ukuthi uNkulunkulu asibonise sithandazela abantwana bethu ukuthi uNkulunkulu asibonise abantu abayibo. Haleluya. Ngoba isikhathi esiwestekile ngeke sikhavareke uNkulunkulu phela khona ukusirestore. Haleluya maKristu. Ngizokhuluma ngomuntu othi ngisemshadweni kodwa kuhambi kahle kodwa ngithi mina mawuwedwa kulo mshado leyo uzogcina kuphelile ngawe kodwa mawunoNkulunkulu uzobudakula uNkulunkulu umoya oyingcwele. Haleluya. Egameni likaJesu ngizopholisa kunomuntu engithunywe kuye la hayi ngoba ngibukisa ngamahlazo wami kunabantu engikhonza nabo la abazilutho ngempilo yami kodwa namhlanje uNkulunkulu ukhulumile wathi hamba uyaphola ngoba vele bese ngikupholisile ngithi ngima kanjani uNkulunkulu uthi ngikudlulisile sengifuna upholisa abanye egameni likaJesu. Ngisakhona abazalana nazali ingane yomfana bethu usiyabonga uma ngizala kwaba nzima maKristu ngatholakala ukuthi kunomuntu emakhaya ke buhamba kuyiwe ezinyangeni ngizambile inyanga. Glory to Jesus. Niyangizwa maKristu ngizambile inyanga kodwa yikho engabona mina namhlanje siyophupha isikhohlo sayo egameni likaJesu. Uma ngihamba ngasiwa lapha yana ingane iyagula akumnandi ekhaya lo muntu unawo namantombazana unayo nomfazana ngamkhiphile egameni likaJesu. Ngapha ngithwele ingane sengifela ukuthi ngizibula kanjani kumhlotshanyana lo oX phela hey khana kasa oX phela niyabaza ngithi abafuneki basekabi labo nama ngibafuna kubabona egameni likaJesu. Manje bazalwane ngafela lelo ex leyo nanokuthi sengizela umntana womfana eyamakhosa asile umuntu waselwa ikhosa elithile sengiyofela lelo khosa elamselayo. Haleluya maKristu. Sengizobhadala as long ngingu ex egameni likaJesu. Manje nami ke ngayiluza ingane ngenxa ukuthi bengingu ex mhlambe ngabe bengumpedi bekuyobangcona bathokoze. Ngahlupheka nengane umuntu wathola imali yakhe emafemini wahamba namasa ingane siyisemntwini kwathiwa la sihamba yimi nguye ubaba wakhe kwathiwa hayi ngenani hayi bayenza into yakhona base bethi lalelani uphumani nihambi ingane nalutho wena khuluma nonkosikazi wakho nguye wenza kanje watha ayigula ingane yena unkosikazi wakho wenza ukuthi nokuthi manje kufanele sibuyele emuva ngithi siyo approach unkosikazi manje ngoba umuntu usehlisiwe uma sisahamba endleleni asikafiki uthi umuntu yini ngathi ukwatile nje umkwateleleni awumboni ukuthi uyayisola ngimbone kuphi singekafiki nokufika kuye akakabuzwa lutho hey bazalwana usathana uzokurobha
afuneke mina manje ngithobe ngi-understand ukuthi uloya ingane up until kwahlupheka wathatha imali zakhe emafemini wangishiya emzini ngiqashile umuntu wangikokodela efuna ukungirapha ngisele naye kompengempenge ungishiya endodeni yomuzi ngisarumini le ndoda ibuye ejele ayinandaba nendaba yokuthi umuntu wesifazane uyini yangikokodela ngamemeza yabaleka bezomakhelwane ungishilo uphatha imali yaseBlue Ribbon ayifaka esakeni wayanayo emakhaya kuleyo nkosikazi uma ngifika ngihlezi ngisayithethe ingane igula kwamemeza umakhelwane angihlupheki abantwana basekhaya inhlupheki ibhalwe kwiskin siyanuka inhlupheki ngithi ngihamba endleleni ngangisebenza epost office eMidrand ngithi ngihamba endleleni ngidabula lapha kwelinye ithapha weza umuntu ephethe umwese ongaka yazi uthini ungibhekani uthi ungibhekani ngihlangana naye endleleni angimazi wangigijimisa evutha haleluya izinto usathana zenzayo kumntana kaNkuluNkulu ezitshela ukuthi sekuphelile ngaye ngabuya maKristu ngayohlala uma ngihlala kwatholakala ukuthi lo mntwana lona ngathugula kakhulu so okay ngisamile empompini ngithini ngihlezi ngedwa kulomuzi uhambile nezizambakazi zemali ngihleli mina ngisengiqedile esikoleni ngiyasebenza ngenza amatoko uma ngithi ngiyathi bantwana sekhaya umntwana uyagula akukuhlela endlini uqeda umntwana uphezuke emhlane kemi ngikhipha impompi kunempompi ke zendlu zeRDP ama ndawo zokuwashela bezingasemuva ungalo makhelwane uyizingane ithi qho isikhwehlela sogce ishona emhlane wami angazi lutho ke ngomuntu oshonile uphakando sayalama hili mayando hey uyashona umntana uthi umakhelwane thatha ingane uyilalise phansi ikhathele ukutetho hayi nami ngiyongena ngiyoyilalisa emzini wabantu athi ingane ishonile onkosi ngizothini kubani abantwana basekhaya ngingedwa kuleli goli hayi bamfonele bamthole ke abantwana basekhaya kwenziwa ama-arrangement kuyiwe ekhaya uma kufikwe endleleni eyekhaya wasithi isikalo ibulele ingane wasithi isikalo ngahlakeka abasalwane sisesekuleso simo sokuthi sibeke ingane kwakufanele ngimkhothamele mina ngimbonise ukuthi angimkotelanga ngiphoqelekile maKristu ukuthi ngimbonise uma ngithanda lo baba ukuthi angimkotelanga yaphela kanjalo indaba sawungcoba umntwana sabuya egameni likaJesu ngahlala abazalwane wasala emakhaya ngabuya ngahlupheka ngedegoli ngithi mina ayitsho ukuthi kuphelile ngoba wahamba nako konke kwakhe uma yebuya wangifuna waze wangithola abazalwane bengihlala eVusumuza abayazi ithembisa erumini lapho kuhlala khona umuntu kuvalwa ngecurtains umuntu angangena enze konke ngiphuma ngisebenza epost office ngibona ngecurtains erumini ngidivide ngecurtains umuntu angenza nanoma yini la kodwa ngoba nginanto abazalwane ungishiyile uphethe isamba waye emakhaya ngizothi umuntu othi akekho uNkulunkulu angatsho phambi kwami athi uNkulunkulu akekho mina ngifakazi ngoNkulunkulu ehamba nomuntu umuntu angekazani noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu athi ngizohamba nawe ngoba uthi uNkulunkulu uma emdala umuntu uthi mina kuNkulunkulu shalabakayanda uthi uNkulunkulu ngadala izwe nomhlaba uthi konke kulona abakhileyo nabahlelwe bangabami uthi ngalithandiswe wathandiswa kathandanga abazalwane wathanda nathi singekasindiswa haleluya abazalwane uNkulunkulu mayahamba nomuntu ungasindisiwe uhamba kanje dadwethu tsheshisa isikhathi uhamba kanje hamba ecaleni kwami athi kodwa Thembi uyongithanda nini uyodamkela nini Thembi sise siyofika ethuneni uma uThembi engekafiki uzayahamba azayongena ethuneni engekamvuma uJesu kodwa emlandeleni uJesu emlandeleni haleluya asiya ngegama likaJesu athi umuntu makamkela uJesu njengenkosi nomsindisi athi uNkulunkulu ngizosuka eceleni bese ngena kumuntu sengizotshintsha iposition manje bese ngena kumuntu afike uNkulunkulu ahlale kumuntu athi hlala kimi nami ngihlale kuwe
ulaphaya ndosiya wamkela uNkulunkulu uma isehleli kuwe mzalwane ngifuna uzokutshela kulaso simo sakho uma yehleli kuwe umnechare ngesi hlanganyela nabazalwane thandaza mzalwane akekho yomelana namaRoman 8:31 uma uNkulunkulu engakuwe ulaphaya siya angena uNkulunkulu ahlale kumuntu umuntu ashala masiya bazalwane ngenxa yesikhathi ngiyaphuthuma angizange ngizoshumayela khona shumayela ngisasekuleso simo leso maKristu babuye umuntu wangifuna wangithola ngamamkela kulelo curtains lelo ngamxolela ngangingayazi lento ukuthi yokuxolela ngithatha ngoba ngangasindisiwe nokusindiswa manje kubuye into ethi kimi ukulunga kwami kuyidede eyibolile ngingenankulunkulu bengenza ukulula the righteous lento uzade lento ukulunga ngesingami nje uSolomon niyakhumbula wathatha abantu besifazane abaningi ngoba wayezama ukwenza ipeace haleluya athi inkosi mayizomhlasela agijima yothatha indodakazi yalo nkosi ukuthi ezenza iself made ilento self righteous azenzele ukulunga ngokwakhe haleluya ukuthi eyenze ipeace ngokwakhe ngawakhe amandla haleluya abantwana basekhaya ngazama ngamamkela nkosami ngamamkela ngangimxolele ngoba bengimthanda bekuthi makuyiChristmas abantu esekhaya ngilunguze fast line usangishiyile futhi shala phaya ntoyi usayafuna abanye extra kulaba uyoganwa futhi uyothatha intombi esithi la ngihlezi khona angene nazapaka imoto lapha zingene zihlale lapha akunandaba nami ngingubani mina athi makangikwatele bese ngasuthi ngiyaqina nyana ngiyakwatha athi uyakwatha ngizokunikeza another 3 months ngingakukhulumisi lapha yandosayo iliyana kashekele besa uNkulunkulu khona ngiyoncenga amaKristu ngincenga ngixolise ngingenacala ngiyenzela ukuthi ngingakwatelwa ngithi ngicela uxolo ayikho into engicelelayo uxolo ngiyenzela ukuthi ngenze ipeace ngizenzela mina la peace ngawamamandla kanti kuNkulunkulu amenzela umuntu uNkulunkulu ipeace Jehova Shalom lapha yasayo nakwenza ngingazani noNkulunkulu maKristu ngisiya enkonzweni ngigqoka uniform ngine membership kodwa ngingazani nomnikazi wecawa haleluya maqhubekeka abazalwane ngahlala nalomzalwane lokho engila ngixola lokho engila kukhuluma nabomndeni bakhe bangilwele kungezwakali lutho enokugcina abantwana basekhaya ngaqhubekeka ekuhlaleni kwami naye maKristu ngaqhubekeka nempilo kwazaleka abantwana kwazala uyazala kumuntu ohluphekile buzani mina chance ayitholile siyahlala shala phasi umuntu ohluphekile uyazala abantwana basekhaya abantu abangahluphekanga bayayihlela izinto abantu abadesperate bayazala abazalwane ngoba phela banalento ukuthi uma ungafuna ukuzala uthi uzozala wazalana ukudila nomuntu ungenaNkulunkulu kuyinkinga haleluya abaKristu ngabekezelela into engekho namhlanje ngithi ngathi angabuya ezoyiqala sakunoJesu ngathi angabuya ezoqala bengendlela bekangisebenze ngayo bengithi eseze endleleni ngise ngishaye ngibili lungiqeqeza uthi ngithi uyeza manje hayi achaya ipaki imoto abazalwane bazalwane ngiphilile nalomzalwane ngimxolela apha until abantwana basekhaya kwafikelela ukuthi ngizothutha ngizethema nginenkonzo ke bengihamba kuyo umthandazo la ithema ekseni ngo5 o'clock before ngiyemsebenzini nomama uMtshangasi khona umama Mtshangasi bebengihleka kuma Mtshangasi lapho sengithola khona ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngivakashe eNew Life ngayishiya inkonzo yami bengisethenjwa ke mina eZayoni yimi bengikoleka imali abangakhange bayikhipha ye Good Friday bekuthunywa mina bengazi ukuthi ngisamfundisa inyana kodwa ngingemfundisi ngoba bengithenjiwe bazalwane haleluya abantwana basekhaya yazi bebethenjweni mntase bekuthenjwele ngoba ngathi nokho iphesali beyikhona manje bengikhonza nabazalwane nokho angithi manje sengiyayibona lento ukuthi abantu bayabekwa ezindaweni eziphezulu babe bengenayo into kaNkulunkulu kodwa ngoba mabenalento ushala phasaya mina ngayi experience kimi maKristu egameni likaJesu mase kuqhubeka ngayibona lento ukuthi man lento ayirightanga abantwana basekhaya ngaqhubekeka ngahlala emzalwane ngabuya ngeza lapha ngathi ngivakashile mina ke bengishisakalela into kaNkulunkulu bengikhonzisa nasemsebenzini bathe umzalwane ngithi hey angisemzalwane laba maqayiqayi benginizonde kabi bazalwane egameni likaJesu ayikho into bengizonde njengento ethiwa umzalwane
ngingazi ngiphuphusethekile ngingazi ukuthi ngizonde nginyanya nje into ethi wasenza ngcono ngathi uNkulunkulu ngowabo bodwa upho wethu uNkulunkulu hey lento eseyikhulunywa kimi namhlanje bengiyisho kwabanye abantu ngisho ngiyavuma phambi kwenu maKristu wazalana kwenzeka lento ithema kwenzeka yonke lento lena bafika isikhathi ngifike lapha wathi lo baba besikhuleka ke bazalana ngoba ngingazi lutho bathi uNkulunkulu bekazenza izinto ngathi hawu ngafika lana ngahlala ngathenga indlu la e7 ngihlala nabo mamloyi sakhonza kabamtshangasa abantwana bami bangibuza mama kuyakhulekwa lapha ngoba bayazi into yami ngaya ngahlangana nabazalwane sengise uma ngifika khona abazalwane kwakhulekwa ngithema lokho ngikhuleka abazalwane make bengayi ngiziyele ngethi uma umtshangase wangihleba wathi hey lo mzalwane ukhonza nobani uyangivulela ecrash ngifike mina abazalwane ngithola abazalwane bengekho ngithi mina ngizothandaza ngibeke izitulo lento hlale siyibeka ngiyibeke izitulo ngibeke izitulo ngivule ngihlabelele ngivulise halamba khashana ngibeke izitulo ngithi bazalwane egameni lika Jesu ukhona uma umntanga suserumini ulalela ukhona la ngithi ngegama lakhe Jesu ngivulise ngiyenze yonke iprocedure kusabusuku ngabafathi siyadabula lapha kumnyama e7 ngivulise ngishumele ngenza yonke iprocedure ngithandaza ngithi bazalwane sobuye sibonane kusasa ngithi bazalwane sobuye sibonane kusasa athi umuntu kanti bahleka nabo mama owashona yayo may soul rest in peace athi mayeza sizwile kuhleka kaka kuthi aboshumale bunabo bani bayazibusisa bazwile ukuthi bengingethe ngithi hayi bese baningi cishe ngathi bese u4 wathi hawu kanjani ngithi bekuNkulunkulu the creator bekuNkulunkulu the son bekuNkulunkulu the holy spirit kwasebhayimi egameni lika Jesu shala phaya siya ungavumi imzalwane ukususa entweni kaNkulunkulu ngokuthi ngithole ukungena abantu ngizokhuleka kanjani ngedwa wena wamkela uJesu upersonal savior akusi Jesu wabantu kuJesu wakho wena personally ngoba unakekela wena personally hayi nabanye abantu bekuJesu ungabheka abantu egameni lika Jesu ngikhuluma kamnandi uma mantshanga sukhona la uyayazi lento angayifakaza base ngikhula ngangena ebazalwaneni uma ngikhonza kwakhonzeka abazalwane abazalwane yangihlukumeza indoda ngayilonda yaxolisa ngayilonda ngazohlala nayo kulendlu nginendawo ebengiyithengile umkhukhu lapha walwa wathi ngayithengi hayi umkhukhwana uthengane warusehlala kuye uhlala kuye nelo mfazi oshana masi lo mfazi lo wakhe la ahlala kuye omusho ngene ngikhona bengeke ngibethele ukuthi mina angimbulisanga endleleni azo report ukuthi uhlangene nami wangangibulisa hey kuyobanzima haleluya uthi mina ngimbulisanga abazalwane silwela endlini kube nzima silwela ukuthi angimbulisanga intombi yakhe efike ngikulomuzi mangizali mangizala abantwana bethu bayalingana nangeminyaka egameni lika Jesu waseNazaretha yena loyo lo nkosikazi loyo okade mina ngithenge imoto kuthatha imoto yami ngishiya la endlini kuhanjwa ngemoto yami kuyodliwa kuye le ntombazana le mina loyo ngithatha umama wakhe lo ntombazana ngimhlisa ngimenyisa ibhedlela mina loyo ngihamba ngayo emakhaya kwaba lo ntombazana ngiyongcwaba udadewabo mama wakhe ngifika bathi ubani lo bese ngithi mina hayi bathi hayi usisi wami angihlebeseke ngalo ukuthi hayi uzakwethu ngisebenza ngathi ngiyahlanya ngisho ngangiloyiwe bazalwane egameni lika Jesu uma sekufika lapho abantwana basekhaya ngasithatha isinqumo manje ngakhuleka umkhuleko niusabe khuleka ka 5 o'clock ngaya ngahlala 3 years singasazwana babe khona la ekhaya ngiyapheka ngiyawasha ngiyenza lonke into ngayocela ischool fees ukuthi ayosign ukuthi akasebenze ukuze ngizothola isubsidy wathi soze ngahlala mina mntana sekhaya ngahlukumezeka bengithi mangixoxa nomuntu ngithi umqoqa ngithi khasondele esikhulumi bathi abanye ingabe uzoboleka malini shala masiya ngendlela bekunzima ngakhona bengiyi-talk of the world uma ngake ngakhulumela phansi wathi mangidlule babuza ukuthi ubethini emsebenzini bese ufuna malini ngenxa yisimo mina bengithi mangihola maKristu ngihlale kuholiwe ngihlale esithulweni zehle inyembe zibaholile sithi qhaqhaqa inyembe ngoba mina ngifuna ukuthi umuntu ozongiboleka imali ngiyogcwalisela ukuthi kudonseke kangcono hayi ukuthi ngihole funa ngiyogcwalisela ini maKristu ngigcwalisela umuntu engimthengela imoto
itaxi maKristu ngenxa yento ethi uthando lungekho maKristu ngihlukumeza nginamaloni nga5 nga7 for lo muntu ongangifuniyo egameni likaJesu bantwana basekhaya avuke ekseni ngivuka ekseni ngiprepare ngemsebenzini bese ngimenzela ukudla ngimenzela yonke into bese ngiyima lapha eduze kwembhedi aquphe ngithatha isixubho ngimnikeza aquphe ngithatha amanzi ngikhongozele aphipisele ngihambe ngiyolahla ngibeka ukudla yonke into ngiyemsebenzini ngibuye umbhedi ungekandlula uma ngiwashile ngizoyithola lapha iwashingi hosha lapha siya kodwa mina loyo ngihlala nengane zakhe lezi ezizalwe ngulomunye zihlala la kwambangibuzo makhelwane 7 wathi le ingane zithi mamkhulu kuwe sezakuphi ngawa amahloni ngathi ayesikamnakwethu wathi kodwa usihlukumezelani oh Jesus ngizona uye uhlezi naye beke kangene kwami endlini yami ngikuleli room alale nonkosikazi kuleli room bangimemeze unjani ulele lapho bazalwana pholigama ulele wenzani uzwe konke inkonzo iqhubekeka funeke wena kusasa uvuka uhleke sanibonani haliphayasi bantwana basekhaya uNkulunkulu khona kanti uthi uNkulunkulu ngizokudlulisa kodwa mase ngiyokudlulisele uzungabakhohlwa abantu abadlulisa imini njengawe bese uyabasiza wasonana ngenxa yesikhange ngibakuzile ke mntasekhaya ngiyaxolisa ukuthi uma bethi ngithethe kangangithetheni ngishiyeni ngoba bethi ngibhala incwadi ngiyilethe niyifunde ngoba phela ngingabhala incwadi ngempilo yami kodwa engizokusho namhlanje lo muntu ngamxolela kudala ngihamba khona ngiyoba umakoti khona emzini wakho bangithanda bomndeni ngenza na last week ngibuya khona bekunosimo ngiyasebenza unjasi nje umfowethu manje ninjani ungitshela ukuthi lo wakho uyagula ngithi sizokhuleka ngathi mina hayi sizokhuleka asishiye kunjalo manje abantwana base university sebeqede bonke abanye bayateacher abanye sebengama psychologists uyaqala uyavela kodwa ngithi ngubaba wenu qhubekekani ngizothi phola ungazibambezeli ngoba mina ngine connection noNkulunkulu akukho umuntu ongamaphakathi kwami noNkulunkulu kodwa uma ngingamxolelanga bengeke ngayihamba lendlela akukho ngingenako ke manje ngoba ngivinjwe nguye nginako lokho yena wakuthathayo ezomali ezingako sengayibhadala kodwa namhlanje ngimxolele maKristu ngenhliziyo yami yonke uyangikhulumisa kodwa ngithe angangeni endlini maKristu babonane nje God bless you all pholani bantwana bakaNkulunkulu oh ngiyaxolisa